Lijepi pozdrav, moje ime je Anita Falamić, profesionalni sam networker i danas ćemo vam odgovoriti na jedno pitanje, a to je zbog čega nije dobro staviti broj uključenja kao cilj za tjedan, mjesec ili u kojem god periodu, zašto broj uključenja nije dobar cilj. Pa da pojasnimo. Kada odlučite da ćete uključiti određeni broj ljudi, i vi radite sve aktivnosti da ih uključite. Vi realno, nije vaša odluka hoće li se oni uključiti ili neće. Njihova odluka. Neki će vam reći da neće, neki će vam reći da hoće, neki će reći da će kasnije, neki će sljedeći mjesec, neki će za 6 mjeseci, neki za godinu, 2, neki nikada. To je odluka koja je u potpunosti njihova. Nakon što smo im mi ispričali o poslovnoj prilici i predstavili ju. Dakle, jako je teško ako smo si mi postavili za svoj cilj broj uključenja, a o samom broju uključenja realno odlučuje netko drugi. I tu su velike šanse da budemo frustrirani, da smo fokusirani samo na rezultat, moram uključiti osobu, a šta se dešava kada smo tako fokusirani, moram uključiti osobu, ne dešava se ništa. U grču smo, previše imamo fokus na to i naravno to se osjeti i ne dešava se ništa. Da se to ne bi dogodilo, ono što trebate napraviti i što trebate staviti za svoj vlastiti cilj su stvari na koje vi direktno možete utjecati. Što je to? Vaša vlastita aktivnost. To trebate postaviti za svoj vlastiti cilj. Šta to znači? To znači da vi trebate sebi za cilj staviti sa koliko ćete ljudi komunicirati dnevno. Jer ako vi komunicirate sa 3 osobe dnevno ili sa 5 osoba ili će ovaj mjesec 100 ljudi čuti za vašu poslovnu priliku ili će 3 ljudi čuti za vašu priliku, to je ono što vi sebi možete postaviti kao vlastiti cilj. A kao rezultat tog cilja će statistika naravno odraditi svoje. I na taj način niste fokusirani na rezultat, niste u grču kao moramo uključiti, nego ste fokusirani na proces. Fokusirani ste na ono što radite, da dajete maksimum sebe u tom trenutku i to je jedino što se broji. Tako da vam predlažem da ne stavljate uključenja kao ciljeve, nego samo i isključivo svoju vlastitu aktivnost, takmičite se sami sa sobom. Da svaki dan napravite 0 više nego što ste dan prije, da postanete bolji nego što ste bili dan prije. I na taj način, kada to budete radili i kada budete zacrtavali svoje dnevne aktivnosti i imali ciljeve postavljene, ostvarivanje novih kontakata ili koliko ljudi je čulo vašu poslovnu priliku ili koliko ste odradili 2 na 1 razgovora i tako dalje, kad takve stvari stavite u osobne ciljeve, to je onda sasvim neka druga stvar. Onda nema grča, onda ste opušteni, ne razmišljate o rezultatima i samo radite što vam je na to-do listi. A rezultati onda naravno dolaze iz vrlo jednostavne stvari. Kao rezultat toga što ste radili. Ja se nadam da ovaj kratki video vam je koristio, da će vam olakšati da izbjegnete sami grč i da u stvari se fokusirate na jednu jedinu stvar na koju se možete fokusirati, a to je vaša aktivnost. I to si zacrtajte kao vaš vlastiti cilj. Ako vam je ovaj video koristio, slobodno ga podijelite s drugima, komentirajte, možete tagirati suradnike na ovom videu, lajkajte, javite mi se sa komentarima, dakle tu sam. Hvala vam što ste bili sa mnom i do neke sljedeće edukacije. Lijepi pozdrav!